the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you're sowing the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't care. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed. Hallelujah, hallelujah. Ni ia le tua le nei a fiafi, whaatalo whātu le pa ia man mamano si tātou wa tunuu, sunga I whaafia ngaingo whatua matausi le ngā te leo tina mata maa mātua, o le malo si o le nuu I la tofu o whaapiona mafuta mai nua le tātou plokalami, a vea fo I le nei plokalami o paanga masani, ia le pa ia man malo le tātou wa tunuu, e ala le I le hawa o ino la fiong pa ia le tua, to tele nisio I tātou o lo whaapiona fia mala malama, ia le fiong pa ia le tua, ia mafia I loa fo ia vahenga lo I tonu e mise lava le tele o mata upu ia e mawhai ona tātou o e whaafitai le atua le nei fo ia ava noa ia I lungo whaatino kolosi ia malungo fo I o social media wa mawhai ona mamori I le whiau le atua ia pea o ina I fo I le upu le atua amen vi ia le atua whaatalofa to ia tautou so se tafa lava lolangi nisi mai o I le atu Europa o Amerika whaatasi fo I ma
Hawaii, inai Australia, ia so se tafa lava Australia o e mafuta mai, whaatalo whautia ia te utou, mahalo lava le soifua, mahalo fo ile mafuta mai, whaatalo whatu fo i bea whaile te mafuta mene Amerika Samoa, to tele nisho auso, to whawhino tinao mafuta mene Amerika Samoa, mahalo lava o mai utou na Amerika Samoa. Ke lor mea maanga i ngai i pango na Amerika Samoa, o le maanga i whangoka, o le maanga i na Amerika Samoa, o le kelor sami e kelu ke whangoka. Ia whaatalo whatu fo i la mosio tātou watunu pele i Samoa, i le motele i salawhai, e whaatasi fo i maupolu, apolima, ia ma le motu i manono, ia pia whao ngau o kulu waiwhai a utou, whaatalo whatu ati utou, whaftai le atua mo le awanoa tātou te mafuta i lungo o afo, i lungo le, amen. Via le tu fatalo fatuela ya te uto malava ile suafa manu malo Yesu ke riso fafta ile tu ne ya vanoa fatalo fatu fo mo tato i mafuta mai lungo YouTube fafta mo to wa lango ya fai fo i mo la to fia fa nga ina le televise fa nga ina TV wa ini sho ai ngolo fa pona la to fa nga ina TV e mafuta mai ai e la isi ki vi ele mfeng fa nga Facebook nga le YouTube ya si longa lava umar tato ploka la mi ole pre-record e fa to upload lo la i ngol tato YouTube ya ma play lola ia awa fo ila to lo fa pe na mafuta mai ai le fa ta lo fa to ya te oto ile swafa man malo Yesu ke so a fa fo le fa ko a e mai mo mai nga e mi sier ke mi sa lai vai ia malo sunga malo sole ia vi ia le tu nei tu la i lo na lo fam lo na le ta to talo le tu ma to ma vi ia la wo fio ile nei fiafi o mato o mai to fa longo i le upu ia mo mato to ia o hina la o fionga tama te talo i la o fio fitalai o ia o tama i la fa nau te talo tama i le upu e mama le upu mo la fa nau ia i o la to i lo au ane i fa lave le li o le lalo langi ma fa loto lua le upu le nei fiafi ai au mai sa o le upu mai la o fio from your throne Lord tama au mai le upu lo ia le mana mai le upu tamalo ia le file mu ai mai se le poto ma le ata mai ate oi ia fa apiona te tala mato lau fa nau fa manuia i lau fa nau o fa longo nei fiafi fa afo i le vi inga i la o fio ono le suafo o Yesu ke riso o ole mavala au tuai nei. Amen. Hallelujah. Amen. O leo lo fa peona fa nga solo le wa mata le tato new series le na tato mata ile asusa fa ia tele ia tele o lole le fa avai o le mata upule nei sa utala noa ile matanga mai o se fulwa ino utala noa la ile faita ulanga o Yesu mana ia la lo to e alu mata le plokala mi le lo atu o le nai o le tithe today na fa utala inai o nai in order of Melchizedek ile afoi mai le mai e winga fa tasi ma le tupo Melchizedek ia na la te va ai na ua vai ai le fila fo le se sengor fenga tuai o le fenga fo o le faita ulanga o le afoi o le tula fono ma le o le ostaulanga o tula fono ma le ostaulanga o tupulo Melchizedek. Amen. O inaloa e pio se ano na male amatanga o le mea ta o se fuluai. E te taula ona e alu te mata ai, o nai free e te le tongi se tupe, te mai mo fua lava, umalona e mata o moso malam lama anga, i ona e saurola i runga tato mata upule nei, e mwhai fo ena e wharongo mata upule nei, nga koe reverse la i koe va aipole ale wha vai Amen. Ia, i ele atua, e iniso i tato whapeona, whawhitai, thank you guys, appreciate o to tele niso i la tau a message mai ma whaanoi mai le tato onga, ono ngā ruenga, o isi lau wafsu i hai whafua se ia lako wafoi, lako sifi ia, to tele lavo nisi na mai mo, mai ia, o le ua le awa ngoa kurkako pai postani nane, thank you, whawhitai mo le message foi, ai, o lau tatalo, ia fo i fa piona o na ngale upole tua o le lava lai lunga tato wa a fai te fainga luenga ia mangava mo so taimi to catch up lunga tato wa a fo tato Bible study ia ma to fa tup tele lo malama. Amen. Ole mta upu news fudwa i male ele o se mta upu fa piano o fa ko ngofwa kwa lo fa o mi se taimi o nofo mo mafau ne mata boleva na lo to le ne mata to telefo inisi I can show you a lot of message mai tangata fo ile ele o malama i ono le o se tasio mata upu tele a onga
tele yo awa o ngā nisi e toa tele e whaatau nei mata upu. But the problem is, o le whaafita uli, it's no longer about the truth. The problem is about money. Right? Tu so le whaafita uli o lo i le toa tele o tangata lo lotu, wale o toa e popole pole ane mea lai whamel tuspa ia, pa o le whaafita uli, it's all about money. O no la tō mawhauwhau, o tupe. They all think about money. That's the problem. Wa a matana atua ile tupe. O le whaafita uli la, ono ua atua le tangata ile tupe, ele o se whaafita uli le upo le atua. Tu sa lava pete a vea le fionga pa ia le atua. Everyone, e tau mawhai lava ili liu le fionga le atua, ina ia whaamali, ina ia aweni a vea tupe la la tute, le mea lai o wai ile atua. Po ole, o tira o whai atu e o ile atua ile la o tfurua e se mea e o ile atua. Ono le na tātou tala noa le mta upu leilu matu. Pa ole whaafita uli moni lava, ma le mea lai tupu tutonu. E maafua o na fete e na ia oa onga, ona ele o mana o le tangata e whaisana se furua. That's the problem. Ai o le se furua ia, le na tātou tā, there's nothing wrong with tithing. Nothing wrong with it. Ele o le truth fo ile a fo e whaafita uli, o lona whaafita uli wa nei, wa ai u le tangata ile tupe. That's the problem. Yes, wa maua le tangata ile winga ai u. Yeah, tātou o iai. Amen. Sinau atana ni. Sinau akangara kakadkadieringa fiafi. Amen. Fa o ela u tuspa ia, mana e wha maula lo la ule to alu la tal no e peru a to la wale na alu me tato wa sai le fango fa fa lo ta upule alela o to mai na nai foi upu foi mai le o ile nei mea foi o lo talia mea se furua I mea e tangata e oti peitai o ile la mea e talia ele wata ua mai lava o lo o ola ia tutonu na e peru e fitu foi upu e valu. The priests who collect tithes are men who die. So Melchizedek is greater than they are because we are told that he lives on. Amen. It's little information about ile tupule o Melchizedek. Doing my research in years, Inisio su enga I tau sape no whea tu. This is not the first time wo walu e study le mata upu lea. Ai I tau sanga o mawai. O misa taimi sa o su e inisio a foi. O tu singa a skola manisi fo yo materials fa taile tu na mo se ava no o mo fo ni materials e mau ai ia ni tala anga o tangata le o Melchizedek. Ele o mo tono tu spa ia ai fo itala anga o e fo tau tono tu spa ia le tele yo tu si le tono la ta o tu se tu ala fo tu se yo sua. Amen. Nete va ina ta u ai fo ile si tu si o mo meo a fo o tu si tu singa tangata Israelu. They are not part of the holy scriptures. Amen. Pio tātou sa moa, o lai ei lava tala anga fa mai tala ese la tunu. E ei le kala ai foi. Ia ai foi. E ei lava kala anga fa le alupo ia, e foi kala anga ngunga so fa le alupo. E ei lava tala ese tangata ia, e fa tau I mata upu o meo tala vavau, fa pena foi la. E pela fa pena foi la ia la foi mata upu nei o a foi. Just to sing out to spia. O vaenga umalavo umanutu fantasia. These are part of Holy Scripture, inspired by the Spirit. O mea na tu lei mai le fofonga pena, tu lei mai le anganga pa ia. Po o tu spia, o vaenga ia, o leo tu fantasia e le anganga o le atua mo tatou. Amen. O le information na le lau tau mawhai e avatu, e whamatala atu le tupule o Melchizedek. It's not part of the Holy Scriptures. Right? So, o te leo whai atu e te tari tonu ai, but little, o ne lei titi le information e whaatau le tupu lea, a o leo le a o tamo whai e vatu, nisi o tustu singa, a nisi o le au su e o tangata popoto, a Israelu po o fiolo le a foi. Ale au e peru. Ele o aula se skola ale au e peru. No. O kere lofa e pelu ma, I'm not a scholar, but I used the materials. O te wha o ngā ina la tu singa, e wha atatau I le tangata leo Melchizedek. So, o le tupula Melchizedek, e le tari tonunga matala anga, na tu sia I tu si fo ia wha maunga tangata whainga malanga e peru. O le tupula Melchizedek, le wha matala tu spa ia, he lives on.
ele i oti le tupu lea. Ia, ona la, i to tonu la, o tu singa a tangata nei ma la tau fo ia tali tonunga o le tupu lea. O le tupu lea, ele i whanau fo. O lai e le la tau o te longo te whaonga ina le se upu. E peo se mini God. E peo se tangata fo i lele na sau mai le langi. E pe se angeru nga sau mai le langi i le lalo langi. E le i whanau le lalo langi. Ai na umoto e alu. Pe se tangata na, pe se messenger na sau le lalo langi to e alu e le ioti. E pe e le o se tangata na whanau. Na e tana notu spa ia fo mai e le i ai se tala anga o lona whanau mai. E le ei fo i se teimi noti ai. Ai fo mai le tu se e peru o le tupu lea o lai ola. Le tupu lea me tsa teko. Fo mai la o Yesu na whanau e winga whaatasi ma tupu lea na sau mai le langi e toi alu fo i le langi. O le mea la na le e le tusu singa pio no vea to believe it or not pa o le lunga lau tala ano ova tua le a fo ia nisi o mea no sa utai ina mai le ala o tama whai e sue wai e hau no kakiloa po fie mea sa ulea kupu ai se ale mea le ina ta ua le tupu lea i tusu singa fo e tusu paia ai sau le wha lua lava ona e lua ma ta upo lo ta ua i tono ke nese le ingo le tupu lea ma tu se e peru ma le salamo pau ana o taimi e tā ua ili tupu leo me tā teko i tono tu spa ia. Ai le eise tala anga i whaatau tupu leo me tā teko. O tala anga la iu te whamatala intua. Not part of the Holy Scriptures, but part of more information sa au mai lunga le ala. E ila le tato nunga le au sue. O le tupu leo me tā teko. E pese mini God po stangata fo i lele na sau malangi po se angelu. Amen. Sa i le lalo langi. E whamatala ina e la tau whapea i le teimi le i to tonu o le lalo langi. Teimi o Abramo. Wa le o to iei se tala le ai ma sesi o ko iloa se atua. Makua i le ko iloa sesi le atua o langi. No one knows about God. Ia ke ropo lea kaimi o lau o meo kaukat ko unga ifo le i maa ifo i mea i kūrua ka ngaka. Who knows? Le teimi leo Abramo. Whamaila, e le ai mas tangata o to iloa le atua le teimi lea. O le tangata la lea, pau leo le tupu o Melchizedek sa iai lea o onga po le doctrine about God. Pau leo le o le tupu sa iai lea o onga e whaatatau i le atua, lea o onga moni e whaatatau i le atua. So o le tari tonunga lea, po o le tustu singa lea nisio tangata e peru, i lo la tau tari tonunga, e whaatatau i le tangata leo Melchizedek. O inala le tato te whaitau tuai I si vaenga le whamai, the priests who collect tithes are men who die, so Melchizedek is greater than they are because we are told that he lives on. O le tupu lea, whamai o la lave ola. E le o toi le lalo langi la, ai peo na whai mai, e sau ina e winga whaatasi whapena Yesu, o la lave o na whai mai le tala tuspa ia, e le eise tala anga o na mātua, e le iai fo se tala ana o le whanau, ma le aso no ti ai. So now, wala vara ngā kalango ia le tupo me Melchizedek pa o le te vatua niso information, o le mele o te tamawhai a vatu, e tamawhai e create se whai to ofo ile le ilo loto, mo lo ma fau, a wale upu moni e po le fiong pa ia le atu le tato tanoai, o le ala na le no whao ngā ina nisio, o mo meo ngai mea ngā wau mai lunga le wala, but you don't have to believe that. Right? Te leo whai atu tonu ai, a o leo te whamatala ina atunga informations, e sa whaatatau le tangata So, ono le whameta tu spai ele yoti. Amen. Hallelujah. So, ile ole fiafil nei. Ole tithes is 10%. 10% ia pe ole se fulu tasi vai se fulu o mea fo ie po ole se lau pasene ole o se a fo. O se mea te maua, a wheo lo totongi, po le a lava se increase wa ia te oi. O le se fulu pasene la. O le mea nā ta o se fulu hai o le tai for the 10th. Le la ta tu tata noa I, to tele nisi. Ia na uta ua mo tata noa I le vai aso le, I le aso sa. Ai o te musu wa taulo ma fau. O te musu te tau leanga ina le tula fono, wai e olo nita nos fulu hai. Le no ta wala sa it's not ele o se mea le tu la fono o le mea na fai ele I fai le tu la fono
But that doesn't mean ole au tato upuleanga le tula fono. Some people, ole au upuleanga le tula fono, o mea ngā tula fono, o mea le tula fono. What's wrong with the law? It's nothing wrong with the law. The law was never a problem. The problem is the people, they can't keep the law. So there's no problem with the law. Ele eise mea leanga o le tula fono. Mai ele o se whaafi tāuli fo ele tūla whono, o le whaafi tāuli o tangata wa le mawhaino lātou tausia le tūla whono. That's the problem. Wa to o tele la nisi, o tele manao fo ia vela u mele o te awa o ina tunga, ma mea wa upulea ngai nisi le tūla whono, to wana tu se Roma. Te manao e whaamautu mua mo le vaenga le nā. Ai tātou tele ia luloa le tātou mata upu. Awana I e ta uleanga ina le tūla whono. Hey man, Roma e fitu fai pusuma lufa mai ole nei foi e pa ia lava le tūla whono. The law is holy. Amen. Mai e pa ia le tūla whono, ma le polo inga e pa ia e tonu ma ua le lei. Amen. O le tūla whono e pa ia e tonu ma le lei. Nothing wrong with the law. E pa ia, e leila se mea, how many of you know thou shalt not kill, murder is still good today? Au e te whasio tangata, e le lei lava tūla whono na he o malteimine. Is that right? Au e te pepelo. Au e te mulilua. How many of you know o la lava le lei tūla whono he o malteimine? Yes. So, ele o iai la se whaafita au le tūla whono. Ole ese nga the difference is ele otoe we do not seek to be justified by keeping the law. Tātou te le otoe sa ili pe tātou tamu whai e tusi e tausi le tūla whono ina ia tauami o tonu ina I tātou. No, that's the difference. Olona ese nga e te le otoe tamu whai e tausi tūla whono ina ia tauami o tonu ina oi. Ole whenga inga tuai na tamu whai tangata e tausi le tūla whono ina ia tauami o tonu ina. O le whenga inga fōu, e tātou te leo e tau mawhai e tausi le tūla whono, ina ia ta wāmi o tonu ina I tātou, o le na tausi e Yesu, le tūla whono, mō tātou. O ai lava lai whaatua tua ia Yesu, o le tangata na o ta wāmi o tonu ina, aisea, o le o tātou ui atu ia Yesu, malana ami o tonu. That is a different. Ai le eise mea le anga le tūla whongo, nothing wrong with the law. Amen. So, o le la tātou te tau mawhai, ina ia aua nei upuleanga ina se isi le tūla whono mai, o mea ngā riku la whongo, o le whai aku ai lefa mai, o mea riku la whongo. No, it's nothing wrong with the law. I always, o le tele o te meo te au mai a mea riku la whono, pe o asea, it's still good today. O la lava hao ngā. A le tātou te whai tau mai lava I upolea, I tusi o le whenginga tuai, o mea riku la whono. Amen. O mea re tūla whono. O la lava le teimi nei, pau lava le mea ua sui. O le mea ta ua mi o tonu inai oi. O lea, o lou whaatua tua ia Yesu, not keeping the law. Tango wha o ngāra wha te inga no, a whai o se ngā ruenga. Wha te inga o se ngā ruenga, wha pēr la o le ofisolo ia I Samoa. O le ofisolo ia I Samoa, e le ma whai ona a vea oe malo ia. Ele ma fai onga e fai ngā ruenga I se ofisa, fu ili le wha peso ofisa ori me. Ele ma fai onga e sau ki fai ngā ruenga, se I longa lava ea, e pasi lau whaalo ia mai o le Harvard University. Se I longa lava keru ke ha onga o le Harvard University, whako ama fai onga e apalai kongu I ngā ruenga lea, whateta inga roki whakua Tusala, o rawa fia fai ngā ruenga o maka ngaka I kongu I le ofisa loia. Ele eise singa au o le Harvard. Lei masa singa mawhai o ngā pāsia tu langa nā maolonga. Wa le mawhai na Toyota ngata ina, wa fiu e kau mawhai e fio e whai ngā ruenga I lo ofisori. Ai le mawhai sea, lei masa singa o sanga o le Harvard University. E amfoi, e mawhai o na apalai. Sau lo le tangata e to atasi. Sau lo la Yesu wa. Sau lo Yesu wa lo Yesu su e o le Harvard. Sili ma Yesu, o sau Yesu ko e pule I lea. Sau Yesu ko e pule lo fisolo ia. Kakala lo Yesu lava ngoa. Kusa lava pele e sau certificate. Ngā lo sau lava I. O lo o suia lea. Wa suia Yesu lea la. Wa le o koe kau mawhaila kako e o sa o le Harvard. O le o kako wha kua ia Yesu la wa pule I o le o fisolo ia. Ngā kako aku sa o ia.
I sen wo tau mo male hata le wenua. Le tau senga o tatou le tu tau sia se mea pe tau fai make se makina ia tatou sao yo ile ofisolo ia. Le o tatou wa o lau pule mai or kangaka. Le tangata lena o ia lenga keeping o malea. Keep umalelo. Saulonga ia ko e pule o le kula o ia lana le ua mau ai lava no tatou wa tatala i lava ngoa pe ke le ia onga penga ea onga e ke fai ngaluenga i a Yesu. Amen. Pifa pe nala le atona me lo tano toi. Amen. Le ese ngole tu na fono malea. Male lo fa tu noa. Le utato ini. Thank God for Jesus. Amen. Thank God. Amen. Take some moment and say, thank you, Jesus. Fa fitai ya Yesu mo le ava noa. We e whainga luenga fuai. Ya Yesu mo Yesu. Amen. We e whainga luenga fuai ile atua. Asea, ili mo se ava ngoa kako ke whainga luenga ile atua. Hawa mau ono Yesu. Fa mai o tātou mau tofi ile malo ono oia. Na tau mawhaita ngata e pasi li o le. Inge mawhainga sao le malo le atua. Now, kemingi, laua o suile le pale mia i o le kula i o la wasu o Yesu la o so o se isi lava o le siki sengel malo le atua kusa lava penga ya onga kuspa ia pe kile ya onga kuspa ia pe o se inkia po o Samoa po o se epelu nga lo fa tua lava ya tia utalia o ave mea fa ola papatiso ona ea welcome suma i e kaurengi pai kau seingia wa veo e masiti senio le malo le atua amen wa e sao amen. Hallelujah. Vi ia le atua. So, the law is holy. Awala ni tato upuleanga tu la fono pe a tato tanoi le mele wal telo taimi. E ka uolo taifa mai o mea ku la fongo. It's nothing wrong. It's no longer about the truth now to telo tangata. When it comes to this topic, it's no longer about the word of God. It's all about money. Na o tupe lava me mafo fa utangata. Ma me la kulanga okupe. Fa me okupe no. It's not about money. It's about your obedience. Amen. Ile truth. O lo tana no fo ile mta upule tithe. I am not trying to build you up so you can tithe to KLM. Yeah, that's the honest truth. O te le o tau mawhai e vatule awa onga lea, inga i e whapea, so tithe o skamo Kevin. No. I want to teach. Ana wha, e tutusal mata upu leo le tithe. Man mata upu o le wha tua, o le tang, yama le tele, grow up spiritual, o le prayer. Mata upu, mai ngau kalangoa hai. Kusa umai man mata upu le, it's all part of the what? Of scriptures. O mea umalama i le tātou savalinga, e au fo i ona tala noina. A tonu paule nei o le teimo tala noai. I don't know if I will talk about this anymore. Ke rei lo se ilonga e pulea lava le umi, ke rei lo po awhi atu e whaatanga mei le atua tala noai, but now is the time to talk about it. Amen. Hallelujah. Amen. So, i tu tonu o le, tato woi le tusi a mata yo. Amen. E ni se fai mai, e le kalangoa Yesu ngi mengi furuai. Amen. O le tele yo tangata woka mo fai fi ngau le maka upu. The bottom line, e le o manga e fai furuai. You know what? Let me give you some advice. Don't worry about it. Amen. If your heart is not willing. A le ngā wairo loto, a wale mai maua. Le taimi te whai a isi ha. Ona le tau bia e le tua. Langa ele o ngā wairo loto pēna tātou tanoai. Willing heart. Ye e willing. Pete ngā wai. A ele ngā wai, ke fiu e whaisfuru a ele mo se kati, mo ia. Se ilonga lawe ngā wai lango mea, umai te whai ele tua, te whai mai lo roto. Amen. Tono le mata, i oro na mata upu e lua lua. Amen. O mai ia, le au wharasai o mai Yesu e Yesu e mai pe o mai kofo Yesu vo ile le pe po le ase kadi Yesu le mata upu le a. Whai mai, o no ane ai leo le au wharasai o mata upu le pe wha pe whiona la tau mai le i a te ia i ana upu. Wha longo le mafuanga na la ino mai le au a. I le au wharasai o. E tau pule pe wha pe whiona la tau mai le i a te ia i ana upu. No mai Yesu e se awala e whai e Yesu se tala. Ine i ma whaino la tau mōria Yesu. Ka ma whai mai, kako oi whai ai kia lea. Si kako ola e lama Yesu pe a pole asanga kari maka upu lea. E si kako oi ave ai mōria. Wa whiu Yesu e se me mōria Yesu. O akur kula fongo. E le ma whainga la ko mōria Yesu kula fongo. Asia, nga kipu mai Yesu mea uma. Nga wha mahongi a Yesu tula fono i mea uma. He keep the whole law.
Wa fiu la vaenga ia. E so ese mea se I mori Yesu. O mai lo so ese awala I kau pule se awala ia la to fisini fa mena ia. Ona la to awina mai ai lea ia te io o la to so. Fa atasi male au Herodiano. Wa fa pe mai lea o a oe. Ua mātou I loa o oe o le wha maoni. Ua ea o fo'i le ala o le atua ma le wha maoni. E te le matau fo'i se tasi, a wā e le I wha ilonga ina e oe se tangata. Amen. O Yesu e le wha ilonga tangata. Amen. Tutusa lei oe mau. E le sili ifo oe, e le sili ifo au ya oe, e le sili ifo asesi, po le alava, e tutusa uma tātou lungo Yesu. Amen. We all the same. Tātou uma o le whanau le atua. Amen. Ele e beno ta ua ele ngi special Yesu na ole perka kinga mane McDonald's fela to special. A ole atua we all the same. Amen. Melaia. Ole nei ye eta uma ya te mato. Pese ala o taufi. Pese a ea on avatu o taulanga. Pesa ea on avatu o taulanga ya kaisara pele ai. Mana yo city. A tono le mata upule sa kele ngala nga ile gaminga o si foi upule o kele nga fi nga o foi I sa mo la foi ile gaming kala ngoi foi tax mo me so peno foi atu the problem is not the law. It's no longer about the truth. The problem is wale oa e ai utanga te tupe. Hey man, but the problem is no longer about the scriptures. So for my lai, ole nei, e tau mai a te imatos, pese a lau taufi. Pesa ea on avatu o taulanga ia kaisara pele ai. Mana iel siri. Amen. E hui lava I leanga leanganga peleanga le tau pulenga lai tua. It is a good question. Right? Ole fisili mana, ia for fisili lea. E hao ngā mo tātou te mi nei. Whamelo Yesu. A uasi la fia Yesu o la tau loto leanga, ua whaape atu. O outou nā tangata pepelo, se ale mea o outou tofo mai ia te au. Wai loa Yesu. A fu kala fu me ka kere yo le ko le vanga yelo. Wa le vana I loa Yesu me loto tangata ia. Whamelo Yesu. Whaali mai ia te au se tupe o le taulanga. Ona lātou a vane ai lea ia te ia o se tenari. O le tenari e tusa ma le totongi o le aso e tasi. Ai whaalongo le whetalainga e sufa mai. Whaali mai ia te au se tupe o le taulanga. O la iei tusa o le o momi o taulanga ia tano tangata I. A le fo o tala noa, o mele vanga ia tala noa I momi o a tax. Tusa la o le ua lo fai atu Yesu, whaali mai se tupe o le taulanga. Ona whetalai ane leo o ia te I lātou. O ai ea e ona le nei whaatangata ma le nei tusi. Amen. Wa lātou whai mai ia te ia. E o kaisara. Ona whetalai atu ai leo o ia te I lātou. O le nei, o mea a kaisara, ia outou avatu ia kaisara. A o mea a le atua, ia avatu ia I le atua. Wa lātou whaalongo ai, ona lātou tau whai iofo ai lea, wa lātou tu ua ia ai o ese. Amen. O le no atu e tau pule, pe ai se ale mea nā lai o nā, se mea tau e kaupu e Yesu, a me Yesu, whaali mai e hase, se whaali mai e se tau langa. O e lau kanga makuti whakai ka inga ingi a mako ngingi usila. Ka o fio ka manga au mai lunga le. Ia, whaali mele, o le luaka la ngi usila le ke ua kunga, whaatei ta inga. Me se whaali mai a, whaali mai loa. Me kai su, o hai le haka le kusi I. Me o kaisara. Whamele le tala Yesu, okay. Ave mea kaisala ia kaisala. Ale ale se whetalinga Yesu. Ai ave mea le atua I le atua. Whai mai la ia, wa ofo ai, wa akunga, kali mai a Yesu, wa kauma whai Yesu, e peno whai atu, o le mataha upure I, it's no longer about money. About the truth. O le tau mawhaita ngata ia. O le fo tau o kangaka fo ilo manga o fo whaingi offering. Ele whaingi tau nanga. Ai, ile fina wino le mataha upu le nei o le tax. Manei mataha upu. Si tato wo pela I tutonu e. Tato wo I tutonu. You know, let you make the judgment. Amen. O le ata le I, o le ato Elisabeta. Whatita inga I le ata fo kaisara. O le ato Elisabeta le I, o le tusi e lunga New Zealand, Elizabeth, 2014, ia le teimi na whai ele tupe.
A o le tele I lunga le noa New Zealand. O le tupe lea, o le tupe a New Zealand. E le o se tupe a Kevin. Yes. Even though o le ia te au le tupe, e le o sa u tupe le tupe lea, o le tupe a New Zealand. Na e tusi I lunga le makamake kele le ingoa New Zealand. A le ai se New Zealand, e le ai fo se mea ta o se tupe. No New Zealand, no money. So o le ala mata te tele ilunga I, o le tupe le tuse ilunga, o le tupe a New Zealand. E ui ala o Kevin le ia le tupe, ai o le tupe le, o le tupe a New Zealand. O so se teimi la nga lue e Kevin to tonu o New Zealand. So se teimi ao, la e ola Kevin to tonu o New Zealand. So se teimi la venga lue e ia Kevin to tonu mo ola I to tonu o New Zealand. So se teimi la veo o ma yeile lua ta la lea. E sau le lua ta la lea, o la iei to tonu le tupe a New Zealand. O la iei le tax a New Zealand. So o le tax na e belong I a New Zealand ia. Ai sea, ono le tupe a New Zealand. O le isi vaenga o le totongi. O le tupe le na wa au mai e New Zealand mo au o te olai. Ai o le tupe a ia, e le o se tupe hau. O le tupe po le property o le mea New Zealand. A le eise malo, e le ai fo ila se meta o se tupe. O lona winga, so o se tangata hola I totono New Zealand. Ai whainga luenga, e tatau ona totongi lau tax. So o se tangata hola I totono le malo New Zealand, you have to pay your tax. E ave lau se furuai. E yeile, afo, to o tele nisi, e whai mai, afo, ole afo. Help me here, Holy Spirit, help me here, Lord. To o tele tangata, lantou te whai mai o mea uma le atua. That's not true. A tonu nai te whai mai, lef me kusipa I o mea ona uma le atua. Yes, o le atua na whaia mea uma o ye pule ao I mea uma. Ai whai, I to tonu o whetalainga le Yesu, o le ta ua mai e Yesu I, e yei mea le atua, e yei fo I mea kaisara. Which mean, e ese a mea le atua, ese mea kaisala. E le ngingia whaatasi lai I e Yesu mea ia, o lai lo Yesu, e yei tu o tupe uma, ele o tupe Yesu, ai fo le atua. O tupe uma, ele o tupe le atua. Whatita ingo oi, o lo tutongi se lau tala. O lo tutongi se lau tala, whai lau tax, kipi ele maa lo lau tax, alu, ia whakainga, alu, lesi, sifuru lima tala I lau tax. Pea whai sifuru 5%. Alu la I o lau tax le na, lau kipi le tax le na ia New Zealand. Mai la I o lea, o le tax la na New Zealand, o le mea ngā kaisala. E ka kau lava matala Isu, ave mea kaisala ia kaisala. Ai le ingata I nā la le whetala I ngā Yesu. Yesu ea, ai ave mea le atua, le atua. The question is, o iai se tupe le atua I tupe na ia te oe. O iai se mea le atua I mea na ia te oe. Ele o tupe o tupe le atua. O le isi tupe o le tupe a kaisala. O le isi tupe o le tupe le atua. O isi tupe o tupe a oe pule ia oe. A uma na whailau taxi oe le malo New Zealand. To tongi lau whailau sifurua I o le mea le atua. O le tupe te toe ai. Pule a oe peki ai. Pule oe le kupe ngā. E la ngiska ngā kai whaiki o mai whamai. Oe vai le whaunganga. O le mea o le tupe la nai. Le ima se mātou whi au le tupe na. Yeah. Pule a oe peki ai lau kupe ngā pule a le whaunga ino le tupe la na. That's your money. It belongs to you. O to tonu la le tupe le na. Ele oa. O lai ei le mea kaisala. Po le ile vai ngā tupe a kaisala I to tonu. O le kupe le nā taisala. O le rana ele malo. To o te le usta ngata whamai kia. Hele koko ngia o tax langa lai ai ele malo. Lai ai ele pale mia marka penge kala kupe kwe le ko ngia o tax. O lau lan. O la tupe la na oi. O lau tax. O lai whai ei au wala. Ke lo kaimio ke kamie kua ila ngā lue ka ngaka whaingo au wala. O la wai a tax ngai anu whaingo au wala. Ia o ka ngaka lai whai ki o la kou me o lai ai ele malo. Ia a kongo lau tax ngai ai ele vaenga nga. A o le tax a Kevin. O lai ko kongi lau tax o lai whai au wala. Whale le ai whale. A le malo. Ia whai ei a mea. O leo whawhe kai le atua whaonga ingo au wala. Vai lau whai wa i lengi kua le malo lo. Ke alu e whaakau. Kami solo whaakau ngā meo. O you know. Whai o le mea. Whai ngō fia sea. O mea nga ko kongi whaakau le tax lea. Le kupe le ko kongi. Kako o tax.
Te lava uma tātou te a, hoi a tina, el tātou malo, so, o la lai whaonga le lei a tātou tax. Ia ingis kaka whamili, o lai ai umale malo, ia o la ua kupe. O la ua kupe la kongi a wala mwhai ei, waa mwhai whale, lai vi ia ile atua ma wha leir kako kungu. Amen. Ia na wala taxi I ngai gere kwa ngai Samoa. Pa o leo wa tua le ato le melena. Yo tātou iloa, e ia ile tupe a kai sala. Ele o tupe umo tupe le atua. E ia ia ngā mea ia le atua. Na fa mai Yesu, ave mea le atua ile atua. Ai ave mea kaisala ya ave mea kaisala ya kaisala. E tatau na whailau tax. Tatau. It's a must. Ai sea, ele foi mai Yesu au le whaia ona ya. E iai ona te ola I totono Samoa. Amen. Ele fa pe ko I tax uma kanga kai oi lungo e feo ai vai oi sa vai melenge. E fero I fuala sunga. Yeah. To be fair, o tātou uma o tangata wheo le tonu I, pe ono whai atu, I le tupe Samoa, ngai maka ke kele lunga le kupe Samoa na I lunga, nai tusi I lunga, Western Samoa, pe na utusi I Samoa. O le tupe na, o le tupe Samoa. A e ola ima e whainga ruenga, ima e whaonga ina au wala na e wherua iai, e kakaunga iso sao e kongi au wala ngai kami I lunga. O tātou uma lava la, tātou te lafo maa uma lava la, wha pēnā fo I la le atua, wha meiro le atua, ai ave mea le atua I le atua, which mean, e iai le tupe le atua. Mera le nānala, ina ofo tangata ia, ina ua fesili atu ia Yesu e kaulama ki Yesu, ma Yesu, oi ngai konga, ma o kaisala mai, ave mea kaisala ia kaisala. Ai au whangi kua, ave mea le atua I le atua. Kukulo e ngawa pia, le la ua. Wakari mea Yesu, wha fika auri. Ele ia ila pia no whai atu, o le wha fita auri. The problem, it's not about the truth. O le toa tele yung isi ukang whai, ia lango le whai upule o le wingor kala Yesu. No. Ele isi si wingor tala Yesu. The simple, o le whai ngofia ia, to tongi le tax, ave le mea kaisala ia kaisala, ai ave le mea le atua I le atua. Finito. The truth is simple. Whaingofia, e o lava le tamaititi 5 tausanga, e malama. Yeah, e malama le lei, pe a e whai ai, o le mea lea o le mea o, a o le mea lea o le mea o. Malama le tamaititi. E o fo ia Yesu, e le kong whai Yesu e ngā ngase revelation kong I, kau ke o ngā ungu spa I e kau su e pola le winga. No, o la lava e mangingo, matua I manino, ma whaingofie. Amen. Manino ma whaingofie, ave mea kaisala ia kaisala. Ave mea le atua I le atua. Ele o tupe umo ia te o mea le atua. A whai o tupe umo o mea le atua. Ai se ala le mea ke whaonga ngai. Ai se ala iuna e whaonga ina. Ono le whetala Yesu I. Manino ala na whetala inga. Ele o tupe umo o tupe le atua. O le si tupe o tupe a kaisala. O le si tupe o le tupe a le atua. A o le si tupe o mea oe. Pule ia le oe. Amen. Hallelujah. Fai maata mai. Se fai makakariere kako makaupu. Pa ole tama fai e afoi. E avatu totonu na from the scripture. E tatu vai e pe no fai atu au ne tatu tatu se ma iPhone. Ta upe lua tolu. Na iluma tu mata yo lua tolu. Tatu fai tau le fetalainga Yesu. Fa me Yesu. Oi ta lofa ia te o toutu si upu ma farisaio. Tangata pepelo. Whalongo o upu Yesu e ringi upu a mai. Oi ta lofa ia te o toutu si upu ma farisaio. Tangata pepelo. Ua o tou a vatu me se fulua I o le mili. Male a neto. Male a reto. Male kumina. A ua tu e o tou o mea sili o ile tu la fono. O le a miotonu. Male a lofa. Male wha maoni. Whaalongo ile tala muli whai ungo tala Yesu mai. E ta tau pe ana whaia nei mea, ai aua foi le tuu nā mea. Nai whai mai Yesu, o tangata ia le autusi upu, ma wharasaio ma tangata pepelo I tano I lunga. Whai mai le tala Yesu, o lau ala tō whaia se furua I mai le mili, whai lako o mili, mai le se furua I o mea. Whai ala tō a reto, a mai mo mea se furu a whai se lau a reto, wa au mai a reto e se furu. Wa vai guso lau wha maoni le whai ngō mea I o se furua I.
Ai misi ala toulea, le mea ta ua le tu la fono, la ta ua mai, o le ami o tonu, ma le alofa ma le wha maoni. O la e whai se furua e tangata ia. Ai le ai se ami o tonu, le ai se alofa, le ai se wha maoni. Le ala e whai mere whetala inga Yesu i, wa kou wha maongi le whaingo se furua i. Ai kou ke le ia, whai le ami o tonu, to te le o whai le alofa, to te le o whai le wha maoni. O le a foi, le ia ma foi, wha maoni. Wha mai leo Yesu, whai pēle se furua i. Whamai i outou whaia le mea leo lea. Whamai i outou whaia le ami o tonu. O le alofa ma le wha maoni. Ai aua nei tu ua nā mea. Aua nei tu ua le sifurua ina e to te whaia. Continue pe le sifurua ina e to te whaia. Amen. Whamai. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites, for you are careful to tithe even to the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. Nai wha mai Yesu, e ta tau na whai o tus furuai. Ai awane tu ai fo I mea ta aua ia, o le justice, mercy, and faith. E whai uma mea ia. Lena tātou tala no ia faith. Lesi aso. Ka kalangoa fo ia justice. Lesi aso. Amen. Lena tātou tala no umai mea na. Le fura wa umai. Leo ka kalangoa ia tithe. Why? O mea uma lava ia. E tātou na whai. E le o whai mai Yesu. E whai na the tithe. E ko le justice. Ko le mercy. Ko le faith. No, whai Yesu. Whai le faith. Whai le justice. Whai le mercy. Ko e whai ma the tithe. How many of you know I'm reading from the New Testament? Leo te whai tau mai le whea ngainga whou. E le o wha leo ngā ina I le mea ta o furuai. Is Jesus e ta ua ia Jesus furuai? Yes. Yes. O le langi. E le aini tupe lunga le langi. Yeah, there's no money lunga le langi. E le ingi kupe lunga le atua lunga le langi. E le mana o miala e le atua se tupe. No. Ai ito tono le lalo langi le nei, o le atua e ona le lalo langi. Amen. A whai o le te ola tono New Zealand. A o le ko kongi lau taxi ya New Zealand. Ma le atua e onga le lalo langi, ai le whai e eisaus furuai. How does that make sense? Right? O whea ngai loa mai ai e le lalo langi, whai le mea ka o le tax. Whea le mea nga lato I loa mai ai. Na lato I loa mai le furuai. Yeah, anu su e po firme na o tax le na mata mai au e leni. Mata ngati na lato whai le tax. Wa leva o nga whai a. O leva o nga whai le furua I ai. A apera amo. Na whai le furua I a apera amo. E le I whai se mea ta o se tū la whono. A le na whai la na furua. Amen. Hallelujah. So, yela weva ai mai. O whenga nga whaura ku whai kau koe, right? Amen. O mo whai no tala noe. Le se mea la tato upuleanga tū la whono. Let's go to the book of Malaki. Malaki e tolu. Hallelujah. Malaki e tolu. Let's pick up from verse 6. Hallelujah. Awa o awa Yehova. O te le liliu. Amen. It's really interesting la matanga me tal no ale tur for you pule. I am the Lord. I do not change. How many of you know God never change? Ele suia le atua o mai le so. He never change. E sui o suia, o le atua le suia. Amen. Fa mai la ia, o le mea lea o le wha umatia ai o tou le whanaunga Iakopo. Talu mai aso o tou tama, o tou te tea ese ai I a utu la whono, ma o tou le tau sisi I ai, fo I mai I a te au, ono o fo I atu le I a te o tou. Ua whetalai mai ai ova o au. A ua o tau whai mai, ma tau te fo I atu mania. Upe valu. Pe whaoa e le tangata mea le atua. Se vai whesi le tangata ia. A o outou whaoa umea. A ua outou whai mai. Ni a ea umea ua mātou whaoa. A whai wa whai mai le atua ua outou whaoa umea. What does that mean? O lai loa e le atua, e iai ana mea. E iai mea le atua. Lena whai mai Yesu, ave mea kaisala ia kaisala. Ai ave mea le atua I le atua. A wale koe whai e kangaka I engi kaulanga mangia. Mangi meongi asfuruai.
Foi mai le le atua. Wo to fa o a mea. A fai e lo ele atua o ie ona. Pe le o ia fo ie ona. Amen. Ai se hale me o fai mai le atua wo to fa o a mea. Ona fo o la ia mea le atua. E ia mea le atua ia. E iei nisi pēno o whai atu e toa tele nisi whai mai o mea umale atua. O te whai atu e le sao. No, ele o mea umale atua. O isi mea kaisala, o isi mea le atua, o isi mea oi, e pule ai oi. O mea na vatu e le atua. Ma a whai foi o mea umo le atua e ona. Ele ma whai ona e a vatu se mea i le atua pe a whai o ie ona mea uma. You can't give, anything to God. Ele ma whai ona a whai o ai o au e ongar ka avale lai fafo. Ele ma whai ngasau makua oi fo mai ia, ke sau e vakur ka avale lea ma oi. Pe a whai o au e ongar ka avale. Do you see that? Ele ma whai nasau se fo ai, me se mea ma au e ona. Se ilonga lava ea, e fo ai mai, a ele o au e ona. Ono fatua a vela ia ma mea alofa po se gift. I to tonu i le foi upu lea, fai mai le atua, o ia e ona le se furuai, o le mea ia. Ele o se mea oe. Ele o se mea le malo, na tino fuai, le o se mea Samoa. Ele o se tupe fo ia oe penga e fai ngaruenga pea, o le ola ma le malo sina ia te oe, o fea mai ai. Right? O le se furuai la, ele o se mea o e kongia i le atua. Pa, o le whainga na whaia i le atua le lalolangi, na ia whaia i le whaavae, this is his ordinance, o mea ia le atua, o le sasi vai se folu, o mea le atua. Amen, o le mea nga whaia i le atua. Tatu wamo motua le tusia Levitiko, ai tatu te le i aruloa. Let's go to the book of Leviticus 27, foi upa tolu se folu. Foi mai. O mea o mafoi e se furua I mea I le whanua, o saito e luluina I le whanua, po o fua o la au, o mea ia a Yehova, ua pa ia lava I a Yehova, o le se fulu po le tasi vai se fulu, o le se fulu la, o le mea mua, this is the first seed. So se mea mua lava, e pa ia I le atua. The first seed, it's holy to God. E pa ia I le atua, o le tasi vai se fulu la, o le seed mua le na o se lau pasene. So the 10th, po le 10%, that's the first seed of the 100. That's why it's holy to God. E pa ia I le atua. Foi mai la ia, a fia to e whaatau mai e se tangata me se fulu a ia na mea, na te whaopopo I ai lona vaenga I lima. Ile male se fulu o manu uma, o povi, a toa mama moe, o mea umalava, e ui ane I lalo o le to'o e pa ia Yehova lona se fulu. So se mea lava, e pa ia Yehova lea, the first seed, po o lea, le se fulu a I le 10th, the first 10th. O le mea mua lava, e pa ia I le atua. Always, God first. The Bible says, seek ye first. God always first. E mana o le atua, e mua na ia I mea uma, because that's the way it should be. E ta tau lava na mua le atua. O le se fulu ai la, na tātou wa ai to tono le tātou mta upu le susare no tala no ai. E le I whaia se fulu ai foi, a apera amo, ono le tama whaia whaamalia le tū la fono. Pe tausi le tū la fono. Na whaila na se fulu ai, e ona ai I le atua. He honor God. Ono le pui ngā le atua I le taua le nālu tau. Le nālu malana au tau na le tolu se lau se fulu walu. Ka ngaka ngō ma apera amo, ai o aku fasi au ke kele inga ngei, ai o mai mako e whaafoi uma mai ha. Au tau fa meta tu spa I ele eise mea na leiloa, e o lava I le PSE vai, e le ima se singa leiloa se PSE vai. E o lava I lako iPhone ngō malako, ngako e mau mai lako iPhone. Le ima se mea na leiloa. O ina loa, le lona na sawa I loa la ia I fo apera amo. Foi mai la la kula kupa so toma kau kala ngo ke apera amo. E so apera amo sa o tupo metsa teko halu ave I ai le se furuai. He honor God. Na lu e ave I ai la na mea lofa e ave I le atua na tatou fai tau la I le tuse e peru. Foi mai tala le tuse pa ia o le atua na fa manuia ia apera amo. Foi mai na fa manuia le atua ia apera amo. Ai ina ua latu ia apera amo e vatu lana se furuai. Foi mai watalia ai.
e meti sa teko, po le tupu le meti sa teko le sefulu wai ai. Abrahamo, ona ia whaamanuia le ia Abrahamo. Na whaamanuia la le atua, ai na ui mai le whaamanuianga ia meti sa teko, ina ia mawhai ona release mai le whaamanuianga le laulangi, na ui mai le tupu meti sa teko, e ala ina ua, a watu le sefulu wai, ale tangata leo Abrahamo. Ele I whaia lai Abrahamo ina ia whaamalia le tūlafono, na whaia Abrahamo e ona I le atua. O le lau tātou whaitau atu I, o le first fruit ia po le sefulu wai o mea. E pa ia I le atua, si kako kalangoa le skofi pe a whaatanga pe a o tua ia, tātou tanoa, o ai e ave I ai le sefulu wai. Amen. O ai e tatauna ave I ai le sefulu wai. Amen. Si tātou o tua, le mana e tātou te iloi foi. E ura koe sai kia o ene me whai le sefulu wai, a laua e iloa, o lai whai me kusi po ia I, ele me ave le sefulu wai. Amen. Tātou e foi tua tusi a nai fora kusira kako I momo, malaki. Ia kako aku ngai le inga malaki, tau le alo malaki. Maragis. Where are you, Maragis? Amen. So, malaki tolu. Ia wad tātou le whai upu a. Fo me le whai upu e valu, pe whao e le tangata mea le atua. A outou, wo outou whao u mea whamai le atua, walako whao anga mea. No wingo, la iro e le atua e iana mea. A wo outou whai mai. Ia ea mea, ua mātou whaoa. Ua outou whaoa mea e se fulu wai o a outou mea, a toa mataulanga. Amen. Whai mai le atua, ua outou whaoa mea se fulu wai a outou mea, a toa mataulanga. O le se fulu wai ma le taulanga. O le taulanga la, le la tātou tatala te miru manai. O lau se fulu wai, o le mea le nā le atua. O le taulanga, o le mea le nā e whai mai e oi lo loto fuatia hifo. A whai lau se fulu wai, when you tithe, that's not mean e whapeo wa e whai lau taulanga. No, that's not an offering. Ele o se offering lea, lau se fulu wai. Ele o se mea oe, ele mawhaina e awhainga se mea le oe ona. O laua e toi returninga le mea e pilongi le tangata lai, ave iai. Ele o se mea oe, o laua e ave le taxi ai. Na o laua e ave lea, le se furua ia le atua o ie ona le se furua. O la fo e le tax nga e kokongi pe furu 5% nga ki pilo kokongi. O laua e kokongi le malo. Le malo ngi usira le kengei. Amen. Ele mana o mia la ele atua se tupe. Ale la tato atu whaitau I wha mene tala le tua. Wautou whaoa mea e se furua I a outou mea, a toa mataulanga. Ua matua whaafanoina outou o le nuu umalava, a wā wautou whaoa hau mea. Wha mai le tua, o hau e ona. Wha mai Yesu, ave mea kaisala ia kaisala, ave mea le atua I le atua, ua whaoa la tangata mea le atua, wa ngā o mea kaisala la ave, ai ui le atua. Whamaila ia, ina au maia me se fulua ia outou mea umalava I le fale e tuu ai mea, ina ia ai mea e ai ilo ufale, ma ia outou tofo mai a te hau I le nei mea, ua whetalai mai ai e ova o au, pe o te le tō ina pupuni o le langi mo outou, masa sa atu le manuia mo outou, ina se ia sili ona te le. Amen. Whai mai le whetalai ngā le atua, e avatu le se furua I lona fale, ina ia tele mea e ai lona fale o le se furua e ave o e whairenga rue ngā le atua. Amen. E le ngata ila ina o le tele I o isi mata upulela ufatu le keimi kakalango ai, e to tono tuspa ia, o ai e ave I ai le se furua. Amen. Le la tatu tano la stofi, au ni emisia la stofi te o emisia la no te fa longo ai. Po ai ave lo sfuru ai. A le fo metale, au mai lo fali. Ina ia lava. Ia imagining. Se tango fule e fu lo mafufau. Pe a fai se fulu wai uma tangata sa moya la to lotu. Ave uma sfuru wai e ave mea le o la to ona ave ile atua.
e ave ia ona tangofi lo la i o tangata ave whaalaua I tele I le malo le atua a o nga okun kangaka o le ekalesia fo I lele e ingisi o laua lima vai ai ka ngofunga le mga o misef sosoangi ai whamele ekalesia okay le la mai le kupele a ki nga e si a inga lea a mai le kupele mai e a fo hai masi a inga lea whawhanga isi a inga lea ko kongi I piri o whanga usia esea o le fale o le atua o le fale o manuia e leo ngi fale a e whasala ina tātou wa le mena le utupu e ka urole e kalesia fama I o mea fale loku e peise avenga wa pe wa avela nga luenga le atua o se whaasalanga e le o se whaamanuianga wa koe reverse uma I le teimi le nei le nga luenga le atua pa o le nga luenga le atua o le whaamanuianga it's a blessing it's a tawana tafe mai tutonu lea o le e kalesia manuia tangata a le teimi nei e ka urole loku fama I o mea fale loku I o sao ngā mea le loku e pe e oi ka ngaka I le whaingo le loku. How many of you know e le tau ona oi tangata le whaingo mea le lotu? A ona e lofa a fo I mea le atua I le atua. Amen. E ave mea le atua. A o fo ina whaamali e ina. A whai o oe le tino fo I o tau le tali e ina le taulanga le avatu. O a umasifurua iwa avatu to tono le whale le atua. Hey guys, that's holy. E pa ia. O mea le atua. E le ni au mea. O mea matu ina e whairinga ruenga le atua. E le pule I lau sunga. O mea pule I le atua. O mea le atua. Amen. Ia ino rauta. E whaila ma le ava. Whai ma le whaitete. O le iskangaka. Ma kua le popolea. A oso a le si whai. Le ske o kupe ma le kupe. Ma kua le popolea. O kupe ie pa ia I le atua. Kua ia kangaka. A o lo mafau fau I le atua. Ke ofo fuika I kaio. Amen. A o le whai mai le tala le tuspa ia. Mai le atua. Au mai mei lo fale ina ia lava. O lai mana o le atua, ina I o atu tangata I oe fia aia kul whano le atua, ai kau ai mai ingi kanga, le sa mau mai ingi manguia mai le atua. A o le mea leingi, e o kangaka, e le ingi mea I o le whano le atua, nga le waku kau ai e pea lai waku ngoko I kukongo lea. E pe nga oku pea alu e le se sau. Amen. Awa suia lau pula. Hallelujah. Awa suia lau pula. Amen. Amen. A o nga ele fi pupula vo ele nga no fa ka fa pia. Fa longo mai pia e kusia un note. Kusa pe ke le ai lunga. Kusa pe ke le ai lunga. Ya e kusingu ngu un note. Hallelujah. 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 Tsufutasi. Are you guys all right? Sultasi. O te ai o ia tu ono outou. O lea na te aina mea, na te le wha umatia le fua. Oh, I want you to see this verse 11 because e connect le foi upes sultasi foi upes e furu mai le atua. Au tu au mai mei lo fali. Fa mai le tala le atua mai, ma ia outou tofo mai ya tau. Test me, tofo mai. Amen. For my tofo mai paua leo to ton want to tala Yesu for my auto tofo ina le tua. Yes, I would kango test le tua. Paua leo for you kongo kuspa ia a ko lava. O for mai le tua. Test mai la. Kofo mai la u de meta tupe. Amen. Tofo o la tupe o e loa ile me lo loto. Ono le o le tupe o le oa. O ia I loa I le atua le mea na I lo loto. Fa mai o le mea ia I lo loto. E ia I lo oa. A fai e te loto I mea o le langi. O le langi fo I laia. E mua lava e wha mua nga langi. O no inala I lo oa. O I la I loa I le atua. Po o fea sa o le mea na I lo loto. O lo oa la I le langi. Po o lo oa la I le laro langi. A fai la o la I le langi lo oa. E te wha mua fo I la le langi. O I la o lea. O le mane is a testing ground. O le mea testa I le atua lo roto. Fa mai leo le atua. Fa mai. Ina I ia foi. Fa mai. Ma ia o tofo mai ai ia te au I le nei mea. Ua fetalai mai ai ova. O au. Man. God himself say test me. Kevin, test me.
fai me la lau sfuruai, ma fai me lau kaulanga ia ke au. Pea, kanga kofo mai lo fa maoni. Tofo mai, pe o te le fai ale mele ia te oi test me for me la ia. Tofo mai ia te au ile nei mea, ua feta lai mei o au, pe o te le to ina pupuni o le langi, for mai o a pupuni o le langi mo auto, masa sa atu le manuia mo auto, ina ia se ia sili ona tele. Amen. Pour out his blessings. Fumai le tala le atua. Pe o te le tatala pupuni o le langi. Ai li lingi atu wha amanu yanga. Amen. Hallelujah. Lau tanga share atu. Yesterday, anafi. Mao masyo tolu anafi na wala au maia nisi o wo. Macha atu fese mato fono. Anafi ya. So, peno fai atu, I'm not bragging, but oluinga lau tala is a testimony. O maa ua malimatu a inga, it's one of the thing e mua lava, so se tupe lava e sau. Any professor me se tupe, e mua lava ave esen mato a inga, sfurua. O le mele nge, kwa ila ukanga o kule kupe, wa vawa mua, le ngi fafinga o le maka i se furua, i le ngi fafinga. O le maka i se furua, i le ngi fafinga. E ka kele I kanga o kule kupe vo lele. Wo leva ngaru esele kupe wo uma. Nga ave esele sfuruai. Ma ave esele taulanga ave ile atua. E mua la ave ese. That's the first thing e mua fight in this year. Man, we type like matona. Ma fa ma honi mta upuna sfuruai. Ole me fura nale. Ino ufieta no sfuruai. Because ma wam e fain ma sfuruai. Au te mana e fa mtala atu. E sa ole le upule le tu of my tofo mai. Test me. Pe o te le lilingi wha manu yanga lang. Wa faila u. Ia la production faia. I me fo ia. Wa vai kunga. Ia morsi la fia. Fo ile kako. I mai mua mai. Ia kako mo ri. Fo ia ke va. Ia kau wha tape. Ka isi mo ri. Fo ia me le kau. Maka kako pro kalami. Kau faia me. Ole camera le kwa nga ina. O mo le camera computer. Le te mai mo. Ole computer me le wha nga. Olanga camera mai lunga. Le wha nga wha tato lai. Ia, o la si le fia le tuolo lo to ke manga o se camera le lei, ke manga o ngi me le lei mo li, o me ina tu ile tua. Ana nafi. Na mala o mesta si o wo mateo atu e no wa matu tala noa. Makakala ngolo ngafi. Halu le makala. Lei masit me na taulo ma fau. Tole. Ai o mai fonga. O ma fa mai ngafi ile fo. Ile isi vai ngana ya ma ua fa ia vai. Fa pea. A mata taiao. O ya ngafia. Kemi yo e va ai uma lo fa ka. You know, temping to so la vaenga ia. Malala to asosile na yai. Temping sitting on 10,000. So fulu afeta la le tupe 3 months on ota atia le fulu afi. La to te le lopo a me fa nga. Ala ye o. Wo fia fa nga. Ai le me fa nga fa nga ngere lope fa nga. Blivan ka ki yo. Ona na fi ka maka mun ka ko prokalami. They never watch KLM. O le la ula tu na fi mato wa mafuta fu na fi masi vanga le. Uma foi mai na fi eta foi mai. O lo e afoi. E su e mai au camera, se lua, mo kwa mai o moli, pa ke ki le. Se fulu afi. A mai fua nga fi ke fa ka mai. O ke anu su e mai ngi me e fa manga e ka ko. Le fa ma oni le tu. O le mea le lo to. O ka manga o se camera. Se camera vo e fa manga e ka ko pokala me ma fa e ka ngalu nga me. Ai wale ai saka kupe. O le lava fai la ka sua ile atua. Ale ngai lava ka usu ele Ti ka kalo ile tua po fen me u me no fa manu yanga. Ai ka kala ile tua ngafia. O mafia so ngafi mo ko lu ko ngor ka vale maki kilo le ska ka fa so. Ese fa ma hong yo le tua soli. When God say test him, o ma ofai le tua I test you. Le la ka ngo test o pe. Ai o te lo te fa ma hong ni la upu. Te fa ma oni la upu o lo ngafi ave la walu a kwa ka malo si mo livo ye le foi mai ka yafi a kwa ka malo piki ho fa mel tala tu pe kere ka kala fa mala mo le langi ali lingi ak fa mo nga la ka malo nga le kusi la lo lisir ko inga ngafi vo le ken mo vo ye le ko ki fa ka usanga ka fa ringa fo ka nga fa kier ko pi o fa ka malo nga fa mau la si le fi lo ka ori ele ai masa usenge ai alua God is so faithful. I'm telling you. Ele ma faina fa metanga tele work le tithing.
Ia langa leo ke susu mai wha mangianga o le mea ka o le tithing. Yeah, o leo ke susu mai mea ka o le wha mangianga o le tithing. Ma koe o ka e le wha mangianga o le tithing. E le ma whaila, o na whai maistanga te te hau, e le koe work le tithing. Lot of people, for me, tithe is not for us today. Some people say healing is not for us today. Prosperity is not for us today. Amen. A whai o le tātou te ola i le better covenant, po le o tātou te ola i le afoi, i le afoi, i le whea ngainga fau masili atu. Ai o le se furuai o le mea le atua, ai se ala le mea la tātou le whaia i le mea sili atu i le atua. Amen. Lana loa sili le whea ngainga le tātou te ola i. Amen. And also, yo tātou mawhauwhau o le oifoi, o Melchizedek, o ia leo le ata o Yesu i le wheringa fau. For mai, o Yesu mai e winga whaatasi ma Melchizedek, o le whaatua tua o Abrahamo, le e le whaatua tua oe. Na whanau mai lo whaatua tua le whaatua tua o Abrahamo. Amen. So o le la tātou tea, o Abrahamo la, o le ata leo o le ata leo le whinga tuai mo oe le wheringa fau. A whaila o le whaatua o Abraham o le te whaatua ai se ala e se ina i les furuai ai fo. Ai se ala le mea la e se les furuai. Ma le mea le atua. Amen. A whai o le fui tātou te whaataita i Abraham. The question is, o whea le mea nei loa mai ai e Abraham o le mea ta o les furuai. Where did you learn, tithe? Ele engim KLM ngā kai minga maka ia Abraham for mai e kauranga whaila us furuai. Penga yengi faith, life, whatever, live stream, penga yengi ia oa onga. There's no Bible at the time. Ele kusier kuspaier kai minea. No Bible. Kusol mea lai wharuai Abraham. Ele kusier kengese. Whako a kusier kengese kai mioi o mose. Ele lai kai ala ise mea kaus kuspaia. The question is, o le ala whawhena I loa ai. Ele kama loa leo. Abraham le mea ta o le tithe, 10%. I believe it's the same place where he learned faith. O te tari tonu, o le mea na I loa I Abraham le mea ta o le sfuruai, o le nofoanga fo I le na I loa I le mea ta o le whaatua. Same place. Le alai learn e tātou le mea ta o le whaatua, ai alai se ala le mea kako ke e se le sfuruai. As I says in the beginning, it's no longer about the truth. It's all about money. Ono ua tua le tangata le tupe, ma ua ai I le tupe. Ua mata pea I le tupe. A o I le testu mai e le atua, o whea la iai lo roto. Amen. O whea la iai lo roto. A whai o lau o le langi, toro hai o le langi. Amen. Ona tatala le atua whamariang au ngafi. Ma mai mo ko lua fo le waka fia kangia ia ele ngi ka loi maka nga se ka kangi le fa ma ongi le tua o kakalango ngafi e ke ia au mai le ngai a fo ngole mea fa me ka le failo fa ka u e shape su e mai moli su e mai camera su e mai ngai mea mai mala pa keki mai don't worry about and le se sene se tasia te pole ai so le o ma ka sau foro o ka mimika I lo ka kua whea kunga o lea tua e whai. E ling ka ngaka whalongolongo me KLM. Yeah, e le whalongolongo me ipe whalongolongo is furuai. But because o lea tua leo te au nei uia. Da le tatu te au nei e whao ngā mai so o se sirawa. Anybody. He can use anybody. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, let's carry on. I show in those testimony build you up. E wha mautu wai lo whai atu ia te oi. Wha le atua. Tofo mai. Lot of testimony whai no tau tino tu ia te o tau, but because of our time. Amen. Wha mai la I o le afo. Whetalai ngā Yesu. O te ai o iatu. Ona o outou. Le na te aina mea. Na te le wha umatia le fua lo outou lau ele. E fua mai fo I le vine yo outou whanua, ua whetalai mai iai Jehova o au. I really want you to see le tā hua o le mele tā o le sfuruai. For mai le whetalai ngā le tua, your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vines before they are ripe, says the Lord of heavens. Amen. Of heaven's army. O le whai mai le tā la le atua. Wa e to ina se la au.
ai ainga o nga fua e mo meoa o mangu ai ke la kunga ele anga umola e o la uko ko vinge ala e ai man pe o e ko inga fo se konga kalo ke la kunga lenga uma pe ke la kunga susu uma kalo pe ko fo le kunga kalo ke la kunga nga o ye tangata amen ai se alo na mafua anga foi mai le tala le atua because ele o rebuking le devour ele o te ena pe tulia leoa le la foi le na te aina o la ye le ti apolo o la ka uma fai sa fa le anga o mea sa we nga hoia o mea na o le atua e ma fainga ku o le fa ko anga e va ai le fa ko anga 24/7 e la ke la ko kalo ai sa le angelo le ku ai le ai ma se sa fa susu o kalo o la ku le angelo le ku e pui le fa ko anga o i lava fia la ko ngoi e le o la ku le angelo le tua o pui le tua o mea we se te mo e whenga rue ngai, anga nga saula wolo ko kongi, e pe o lea, e pe ia lai punga lova aia kua, le maa ngai o kupere ruange, ai o oi fole aso ea, e so ai, o kua, wa ruange ako e negative. Asea, e pe o lai pula ukanga, sawa ruaku le whaavlavi, sawa ruaku i, asea, e le o rebukinga le devour, e le o yeise pui nga le atua i au tupe. Yeah, o whaamanu yanga le atua, e te tau na pui. Ao ina bless le tu e mafai ona e mo ina se furu afe tala se fa mo yanga le tu se furu afe tala lo kongi fe lo kongi se furu afe masinga a fai e ke le taif o se furu afe nga e pe ya se furu ka la fa nga ina nga sawa vele alu ai fai gule me ke amo e ole i fu se furu afe ale sai konga ele o yisir ele o mafai nga rebuking ale devour. Amen. O le mea lana e tāu ai, lea, le iai o le tua, wa polo misi le tua, tofo mai au. Ono o whaamanuia la ia, I will also rebuke the devourer for your sake. Amen. I will rebuke the devourer for your sake, the New King James Version, na ilalo ifo mai, and I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field. O lele fa mai le tua, wa e to ina ngi mango, ka inga ka ko mango vole o le Samoa. Ke va ai kunga o le keimi manga i le pele o fu le mango. Ai umai fonga, wa ko ulu uma fu le mango ai le ipula. Ele o ainga uma la fu le mango. That's not a blessing. O la wa ko ulu uma fu le mango, pe ngale lima mango la ko koe. A o le kele o fu, wa ko ulu fu le mango ma fa le ngaina. Amen. Well, hallelujah. It's our, guys. Tato taimia. Mawhaale o ngā ina ia la fwino le mea. Ia mo meo fua le mano. E maa fua mai la o na whaale o ngā ina. E leo iaise se pui a fua le mango. Inga ia mawhai o ngā fua uma mai. A o ngā fua mai kau fui le mango. Pula o ma fua le mango. E alu whaakau. O kasau kupe maua. Amen. That is a blessing. Amen. Hallelujah. Lafa ngata ili tatu mata upu. Amen. Tatalo ile atua. Fa peona tatu ho otra stofi. La tatu tu tala norma tu fa la tele tatu mata upu. Amen. Hallelujah. Now you start to see tithe and the blessings of tithe. Amen. Si tatu tata norm fa la tele le lumanai. Amen. Let's pray. Le tol matu tama fa ftai ne fiafi fa ftai la upu. Sa fa peona o mai fa ftai le wanganga fiso soani mai lo nei tangata e fa matala ma fa matala tala ia ma fa peona fa manino le nei mata upu wa fia mala mai lau fa na mo fia lo foi o le aso fina ngalu tama fa manuia i lau fa na o fa longo ia te la to le loto nga wai la to te fia awana i fia fa ta wa nau ia fai me o la to loto e au ono ia te oi e toi fa fo ia tu mea a oi ia te oi return what's yours. Tama, ia whaia mai o mātou loto. Ai awa lava o le whaatau anau. Tama, ia o mātou ona ina oe, ia mātou whaamua ina oe, o le na pui, malawe ai o mātou wola, o le fo ina foa, ia mai ngā ruenga ia te mātou, whaafetai lau pui ngai ngā ruenga, le tele o whaafitauri ngā ruenga, aro e pui lo mātou wola. O a mātou sfuruai, we honor you, Lord. Ina ia vatu e whaalau e tele ilo malo, ma whai ai lau ngā ruenga. Whaamanuia, tamala, o fio lungo lau whanau mai la tau e, o mafuta mai, ono le suafa o Yesu Keriso, o wole mavala au tuai nei. Amene ma amene.
Hallelujah, guys. Vi ile tua nei fiafi, Atua ile Atua ila na upu, ia o whaapea ona o ina I foi tātou te whaalongolongo ai, ma tātou I loa foi. Ia le tā ua o le sefuru ai. Amen. Now we know from the scripture, ai mea le Atua. Le o mea uma o mea le Atua. No, ai mea kaisala, ai mea le Atua, foi iau ia mea. Se kako kalangoa la iau mea, I le astofi. Amen. Po le ale whaonga ino au mea. Mea na watu ele tu ia to oi. Ia, o nai te tatala no foi o ia ma tātou wa ai from the scripture. Amen. Whamanuia le tu ia to tolu nei a fiafi tātou wheloa I le astofi, I le alofa ma le anga le lei o le tua. Ma te nei, o Kevin Luiva le nei, alofa tele mo oi, wha soifua ia. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you're sowing the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen, but don't be discouraged. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change, but don't be discouraged. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't care. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some